Күйөктөлүнө жетигер өссө да кирели кораталыктоого Александр Сивцев маскердерге сырыла тустаак салалтага биле көрө келли. Орукку кемнерге оттук махан атылыха сылжыбыта бит боллагана билигин бәйте делени быстыра санаалаах. Во коттор бамас ылакаллим десни жестоватта. Уже тымны болла оттук канада. Заявление хурую канада бит, администрацияттан документ кана. Оны свидетельство, ден свидетельство-то инынын. Сыллата же тутутугар маныха оттук маска көңүлү жокуска кора тыатын каһаствата берер. Маны таханан күрөөнү каханы өрөмөннәһиңе сайылыктары тутууга онногор үтәни отторго. Бу терилте сөбүлеңен ада. Саяапка түһәрбит киһи 5тен сагалан 200 куб метре еннәк сирденер. Деләне быгыта хагаланна. Сир томмутун гана баррара пасны сезон. Бүтүн кенне бияха жон келелле. Бу манны кирге бу участковый лесничество манны кирге бе маскар депуден бары бит. Онтан бастан көрөбүт документтарын, паспорттарын, копиятын, инынын, онны бу олора хеддерегер. Оны пропискалак булыкта. Күн бүгүн деләни быстарыга тарып оннунан калла. Ол курдук охо котторго мас 1 куба, 1 сол куба сүрбагыс карчыга тәңнәһәр. Онтон жемаха 33 сол кубаттан бөһөн төккә жери калбаңныр. Маныга белигин тахаржа тымныян сорок жон оюрмаһын соконная соктук эрбиллере бар көстү. Статистика чакчыта көрдөрүнөн республика өрдүнөн уаран маха көңүлө соок керди агы хонтө түбәлте тасыбыт. Оларын үлһеттер белетиллеринен бу көрдөрүүн амтабыт, ол курдук булырын бачаларга сүйүстөт быһылан таксыбыт. Онон билигин жокускеңер бу хайскага үлет этимирде. Сыллата мандык мөкө жайыларттан артайгабыт бая тола урускалланар. Аңардас бу агыс ийгер карчытынан тахардакка республика сүрбөйүс мөлөн солкобайнан нача турда. Билинге тургунан республика дүтнен агухан төттөгөл махау көңүлө соқ оран кедди бары белетенне ол курдук ордук элбах түбелте менге хаңаласына малохума татта усмаял устургар онна корат жокуска корат эргенигер таксыбыта биллер. Күн бүгүн төрдүнүз жало көбүтүллән тустак органнарга ытылынна. Маныха сокону кехерҗон утары берберкелер күйреннер, из жало лехеттере кыттыгастак рейделер сагланылар. Анастасия Добрянцева, Роберт Набиев, Жокускай, Вести.